goeie herder Sondag. In our scripture lesson for today, we are going to deal with a very difficult issue where we sometimes feel overlooked, betrayed, hurt, oppressed, and want to kick back or want to fight back, but the scripture is telling us otherwise. So today, Good Shepherd Sunday, die 4de Sondag van Paasfees. Here this passage speaks about Jesus as the shepherd. And in your own mind, I want you to try to imagine yourself as a shepherd. And it felt, man. If you are a good shepherd, there will be things that you will do and things that you will not do. Terwyl jy daardie beeld in die kop het, dink aan die goedjies wat jy sal doen en nie doen nie. And Jesus, as shepherd, speaks exactly about the good things that he did. When we start reading, the theologians are saying that you cannot read this particular scripture without reading verse 18 as well. When we start reading from verse 18, it starts with slaves. When we look at the text, we see that Peter is directly speaking to people who are dealing with the ultimate form of oppressive powers and unjust treatment. These people are slaves. They are human beings who are owned by another human being. We'll start with the issues of slaves and injustice. And then we'll see how it ends with the shepherd. In the midst of their seemingly hopeless situation, Peter tells them how to have hope. And therefore, my theme this morning is the shepherd of hope. Ek kan nie geliefdes aan 'n meer desperate situasie dink as om 'n slaaf te wees nie. Daar kan u jouself indink aan 'n meer erger situasie om 'n slaaf te wees. Nou dit sou veilig wees om te sê dat geen een van ons in hierdie vertrek in die kerkgebou vanmôre dat een van ons slawe is nie. Dalk sal die kinders en die jong mense miskien nie saamstem nie. Want baie voel mos hulle is slawe by die huis met die skottelgoed en die huistakies en alles wat gehou moet word. Maar dit is 'n veilige aanname om te maak dat nie een van ons hier teenwoordig slawe is nie. Dis geliefdes, ons mag dink dat hierdie gedeeltes niks vir ons te sê het nie. Maar ek dink dit het wel. Ons almal het op een of ander stadium 'n vorm van onreg ervaar. Ons geskiedenis in die land, Suid-Afrika, is baie duidelik daaromtrent, en daarom kan 'n mens dit nie ontvlug nie, dat so baie van ons onreg, ongeregtigheid verduur het. Of dit die apartheidstelsel was, of dit by die werk nou is, of dit by die skool is, of dit in my eie huis is, of selfs deur mense verstoot word, deur 'n groep mense verstoot word. Sommige kere sê mense, hulle voel ook nie te veilig by die huis van die Here nie. Indien jy nie iets soos dit ervaar het nie, dan geliefde broer en suster, moet u die Here prys en dank daarvoor. Om 1 Petrus te verstaan, moet ons die situasie verstaan waarin Petrus se kerk homself daardie tyd bevind het. Hy beskryf dan in die 2de hoofstuk, sê hy, geliefdes, ek versoek julle as vreemdelinge en ballinge. Vreemdelinge en ballinge. Petrus se mense was vreemdelinge, hulle was uitgeworpenes. Hulle was Jode wat Jesus in 'n Romeinse wêreld gevolg het.
Hulle het letterlik hitte van alle kante afgekry. Al Joodse familielede het hulle basies onterf en afgeskryf, omdat hulle, soos hulle dit genoem het, hierdie ketter, naamlik Jesus, gevolg het. Die Romeinse regering het toenemend antagonisties teenoor hulle geword, teenoor hierdie nuwe godsdienstige groep, omdat hulle nie voor die keiser wou buig nie. Hulle wou nie die keiser aanvaar as die een wat oor hulle moet heers nie. Hulle het nie in die evangelie van die keiser geglo nie. Hulle het nie geglo dat die keiser vrede op aarde gebring het deur sy eie ryk nie. Hulle het slegs voor hierdie vreemde persoon genaamd Jesus gebuig, wat Pilatus gekruisig het. En nie net dit nie, broers en susters, hulle was hoofsaaklik mense van die laer sporte van die samelewing. Die klassestelsel wat daar was, hulle was op die onderste vlakke gewees. Om vandag se tekstes te verstaan, moet ons regtig heeltemal die gedeelte lees, amper die hele hoofstuk van hoofstuk 2, om dit lekker te kan verstaan. Die eerste twee groepe wat hy aanspreek, is die slawe, en dan spreek hy vrouens aan. En destyds dieselfde met vroue gebeur. Vroue was onder die absolute laagste range van die samelewing. Slawe was in besit van meesters en vrouens as het ware was in besit van hulle manne. So hoe het jy hoop in so 'n desperate situasie? Hoe volg jy Jesus wanneer mense jou sleg behandel en jy hulle regtig terug wil slaan? Hoe volg jy Jesus wanneer jy regtig kwaad wil word en jy met vuur wil reageer teenoor hierdie mense wat vir jou 'n onreg aandoen? Paulus sê vir ons baie duidelik, geliefdes, ek dring daarom aan dat julle as vreemdelinge en bangelinge moet onthou van die begeertes van die vlees wat oorlog voer teen die siel. In hierdie konteks dink ek die begeerte waarvan hy wil hê, hulle self moet onthou, is om hulle nie in die gesig te slaan nie. Dat hulle nie visies met hierdie owerhede moet word, of die mense wat hulle verdruk, dat hulle nie visies in handgemeen met hulle moet raak nie. Dat hulle glad nie gewelddadig moet word en in opstand kom teenoor hierdie mense nie. Hy gaan voort met 'n paar skokkende woorde, gedra julle eerbaar onder die heidene. Gedra julle onder die mense wat julle verdruk, eintlik. Sodat al sleg hulle julle as kwaaddoeners, hulle julle eervolle dade kan sien en God kan verheerlik wanneer hy kom om te oordeel. Aanvaar ter wille van die Here die gesag van elke menslike instelling, of dit nou van die keiser is, of dit van die opperhoof is, die gouverneurs, as deur hom gestuur om diegene wat verkeerd doen te straf en diegene wat reg doen te prys. Broers en susters, dit klink mos nie reg nie. Dit klink nie reg nie, dit voel nie reg nie. Maar dit is juist dit wat Petrus vir ons sê. Die tekste was vir eeue lank deur die kerk gebruik, en ek wil eintlik sê misbruik, om slawerny te bevorder, en om onderdrukking te bevorder, om 'n manlik gedomineerde kerkstruktuur te bevorder. En Petrus keer dit glad nie goed nie. Hy keer dit glad nie goed nie. Hy gee bloot 'n wyse, 'n manier, of wyse raad gee hy aan hulle, om in hierdie hopelose situasie steeds die Here te eer en te prys. Steeds staande te bly in die Here. Nie verskrik te word deur hulle nie, maar om nie hulle hand op te tel nie. Geliefdes, here's the heart of the message
For it is God's will that by doing right, you should silence the ignorance of the foolish. You see, the end goal is to actually change the perspective of the oppressive system. But we have to do it the way Jesus would have done it, not the way we want to do it. And the key verse, as servants of God, live as free people, yet do not use your freedom as a pretext for evil. Honor everyone, love the family of believers, fear God, and honor the emperor. In other words, Peter is saying to the slaves and to the wives, look, you know you are free, you know, and that in God's eyes you are equal. Jesus has set you free from sin and from the powers of this world. You know that I know that God knows that, but they don't know that yet. So let's take this slow. Take it slow to understand. Moenie haastig raak nie. Don't get anxious, but take God on His word. And with this context, we can now see what Peter is really saying in verse 18. Slaves, accept the authority of your masters with all deference, not only those who are kind and gentle, but also those who are harsh. And then in verse 19 says, for this is a gracious thing, when mindful of God, one endures sorrow while suffering unjustly. What good would it do if a slave reaches up and grabs the whip and starts beating the master with it? Yes, it might give to the slave a moment where he or she feels good, but the slave becomes the abuser. And Peter's instructions, as I said earlier, really doesn't make sense. A lot of the times where we need to be quiet, where we need to think, where we need to take a step back, sometimes you really want to get it out there. But Peter is saying, don't be like the foolish. For to this you have been called, because Christ also suffered for you, leaving you an example, so that you should follow his steps. And this is the part where the shepherd comes in. Jesus is the good shepherd. And through Peter is telling us that we should follow the good shepherd's example. We should not be foolish. We should not follow the world, but we should follow the example of Jesus. If anyone had the right to fight back, it was Jesus. If anyone had freedom and power to bring about vindication and justice on his oppressors, it was Jesus. He could have called down fire from heaven. He could have done miraculous things. But that isn't how God's kingdom works. Jesus showed us the better way. Sometimes it is better to appear weak and even lose an argument or your rightful place in society in order to show the love of God. Now this is something very difficult for people to understand. Laat ek maar liever stil bly. Laat ek maar verander, lyk ek is die swak een. Laat ek liever maar my plekkie verloor in die samelewing, of waar ek ook al vir my bevind. Maar laat ek die beginsels van die Here nastreef. Dan is dit die beste broers en susters, om dan liever jou plek te verloor. Want wanneer het gaan om my stempel af te druk, wanneer het gaan oor ek is reg, ek is altyd reg. As ek nie my wyse is nie, dan is daar nie 'n wyse nie. Dan is dit beter om maar liewer stil te word. Where is hope in these circumstances? I want to serve the Lord. I want to do what God is asking
Dr. Marley Malkotto's book that she released now is Here sien U my. Verskriklik interessante boek. U moet dit asseblief tog gaan opsoek. Here sien my in my storm. Ek is in 'n storm. Waar is U, Here? Sien my net raak. Baie keer vir ons ook so. Sien my raak, Here. Juis wanneer daar so baie is wat my wil afdruk, wat my wil verdruk, wat vir my kleiner wil maak, sodat hulle groter kan wees. So where is the hope in all of this? Hope is found in the fact that we, aliens and exiles, strange people who follow Jesus, have been set free from sin. We have been forgiven and we have been made clean. And given the knowledge that no matter what anyone says about us, we are all equal and loved in the sight of God. We have been set free so that we do not have to be right all the time. Geliefdes, is dit nie uitputtend om altyd reg te wil wees nie? Vra ek nou. Is dit nie 'n vermoeiende taak om altyd net die beste te wil wees nie? Om altyd vir ander mense te wys dat ek is beter as jy nie? We do not have to fight back and return evil with evil. Like Jesus, we can entrust ourselves to the one who judges justly. We are not the judge. We have been set free from judging and set free to love one another. Broers en susters, wanneer 'n mens praat van hierdie liefde en hierdie goeie herder van hoop, word dit van ons verlang om, soos dit in die wet volgens Matteus aan ons gegee is, om ons naaste lief te hê soos onsself. En baie keer haak ons daar, wanneer eie politiek, wanneer goed ons eie vooropgestelde idees in die pad kom van wat ons veronderstel is om te doen. Of dit by die werk is, wat U ook al deurmaak, we have been set free to love even those who oppress us. We have hope. Ek weet ons raak kwaad. We are frustrated as a people, as a nation. We are frustrated. But the Good Shepherd is saying, we need to love even the oppressor. We have hope because we know that in the end, no matter the cost to ourselves, love will always win. We have a shepherd who has led us there, and we can place our hope in that. We do not have to seek hope anywhere else. Our hope is in the Lord Jesus Christ. Amen. Amen.